kadayta tirabang ko kas nanang mo. Itilaem ka na yung ngay daw dawat ko. Agsingsing pa tagagagat ka anak ko. Tauray no aging nagdayuta, ipagpatig ta iti tunggal maysa. Nupay jat marik nati arakot mo. Kalayon nga adda kalitoy naken ko. Nanang ko ikari kag singsing peta, jatod nga rin dagiti bilim mo kanya. Taang mo kaday takit pagsaya atak. Tatlo na pintas to iti masakbayan. Agiyamanak anak ko tamaawatan na. Nupay sa baling nga ubing ti pagserserbian. Dumteng to ti panawin nga agsublian. Ket si kanton ti pagserbian ken aywanan. Unana mururaye ti panagsubling, siyaton ti kararagsakan na ubing. Agan-anag ka kumaakanayon, di mo kumabaybayan ta sa lunat mo. Tauray no aging nagdayutan, ipatpatig ta iti tunggal maysa. Nupay jak marik nati arakot mo. Kalayon nga adda katoy nakanito. I love you, Nanang. I love you too, anak ko. May saak ang marigrigat na iyanak dito'y away. Kita ang tiaglawlaw, turturod ken banbantay. Narigat nga agpayso, biag dagiti hardinero. Nasakit ti siket ko, agmalmalem nga agkubkubbo. Aggamgamulo iti daga, narugurugit dagiti saka. Agkalkaliyo dagiti ima, numaminsan masugsugat da. Nupay kastoy iti biag ko, an-anusak tigasat ko. Taawanen mabalin ko, hawan metin na iturpus ko. Ado iti manguy-uyaw, kastoy nga kasasaad mi. Marigrigat kano tibiyag mi, tanat nateng sidsidami. Awan metimaku nami, tanasalon at kami. Awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi. Lumami
maminsan nawan isa ang mi, the musical fruit nam namaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi. No tempot panagbuburas, mapunas amin narigrigat, nariuriw apirak, tama igamanday to'y ima. Uray awan ti adal ko, tadakkel mati anos ko, mapakan ko to'y ngiwat ko, babaen kinagaget ko. Nupay kastoy ti biag ko, ano sa tigasat ko, taawanen mabalin ko, awan meti na iturpos ko. Adu iti manguy-uyaw, kastoy nga kasasaad mi, marigrigat kanu ti biag mi, tanat nateng sidsidami. Awan meti makunami, tanasalun at kami, awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi. Numaminsan nawan isa ang mi, the musical fruit nam namaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi. Awan meti makunami, tanasalun at kami, awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi. Numaminsan nawan isa ang mi, the musical fruit nam namaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi. Ayan, biag ti hardinero. Thank you. No lalaki ti agtagibalay. Alright. Di laeng-laengen ti powers ti babae, no trabaho iti balay alisto kami, mapagigitan mi ti agobra, aginaw agluto ken aglaba, agaw awir ken agdalos iti aglawlaw. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay, agtayek-tayek di yun amo ti una eniyo, kumanod ko di ti uno, maululaw pa yin ti takkiyo, tumanabutok ipurwa-purwak ng dagiti plato. Iso adiyo tagibasiten iti maobrami, ta nagrigat meto pa'y gamin ti agtagibi. Sapay lakit ta agungit kayo, no awan na imas nga sida enyo. Ng madamit lata tinaanos alalaki, di da baybay anti babaket da tultulungan da. Uray pa'y no nabanbanog da, maisa parda iti agubra. Adamet misis adina ammo tiyak tagibalay, ngem nagaget ama kichismis iti kaaroba.
Mabaybay anay ti anak na nga isut puon ti pagsinaanda. Agagaget ken nagpinatig kayo nga agasawa. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayek-tayek di yun amo ti una enyo. Kumanod ko iti ulo, maululaw pa yan ti takkiyo. Tumanabutog ipuro-apurowak ng dagiti plato. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayek-tayek di yun amo ti una enyo. Kumanod ko ti ulo, maululaw pa yun ti takkiyo. Tumanabutog ipuro-apurowak ng dagiti plato. Agagagit ken nagpinatig kayo nga agasawa. Agagagit ken nagpinatig kayo nga agasawa. Baak song para kadagiti na baketanen, nalakayanen, ngawan pa iti asawa na ay ket mga asawa kayo magtinapo. Tapno at damot ti katakako na inayo iti biyag. Kadagiti awan asawa na nabakutan nalakayan agbibiyag nga ang maysa. Numangan is-isuna numaturog awan kaabay na nudungten tilamniis awan kakintinagkap na. Ay baak ka, wan baak ka, ay piman, awan kat kadwa na. Awan mangted, itiragsak na. Nagbitter ka. Sapay kumatawan gumurgura kanya kapo kantalaan dito kursunadang iyaw awang mutarit na tatangay aglagaw kan nga agsapol iti jowa awanen ti mabiro kam sa dinuman apakanan bakbaketan laklakayan tapay mo di da magustuhan ay baak ka wen baak ka ay piman awan kat kaduana awan mangted
Thank you. Aduk man ang gundaway at tao, gundawayan dak kinarokok mo. Aglalo pa'y no nasingpet ka, irurumen dak katika aruba. Aglalo no marigrigat ka, nasaliwan-wan ti pa nagbiyaga. Imbes nga tulungan dakang em saan ni bati-batik da. Ada mga mapakin ka, di mo pulos ikan kanuida. Di mo kaya't ti makiriri, kas insuro dat katangkin nanang. Kanayon ka nga agpakumbaba, uray si kati dadanes da. Tani apo kay kaya't naka, naasideg ken kati grasya. Di ka kumamang gundaway, di mo amuswen ti padang matao. Saan nagkaputan na singpet, ket di namit amon ti agunget. Adapay dagiti daduma, manang gundaway ti social media. Scammer iti awag da, alaan da katado a kwarta. Agot man ang gundaway at tao, gundawayan ba't kinarokok mo. Aglalo pa'y no nasingpet ka, irurumenda ka ti ka aruba. Kanayon ka nga agpakumbaba, uray si kati dadanes da. Tani apo kay kaya't naka, nasidegken ka ti grasya. Di ka kumamang gundaway, di mo abuswen ti padang matao. Saan nagkaputa na singpet, kit di namit amon ti agunget. At dapay dagiti daduma, manang gundaway ti social media. Scammer iti awag da, alaan da katado a kwarta. Di ka kumamang gundaway, di mo abuswen ti padang matao. Saan nagaputa na singpet, ket di namit amon ti agunget. At dapay dagiti daduma, manang gundaway ti social media. Scammer iti awag da, alaan da katado a kwarta. Tapno saan ka ama isagmak, di ka kumamang gundaway. Agdadawat met iloko, tanasagot nga agtrabaho. Awan serbit na gadalan na, tadi na met usta rin kita. Mangnamnama iti kakabsat na, dawat dito'y dawat dita. Agdawat pa iti kaaroba, iti kilabban akanin na. Nagmayat unay tibiyag na, taday tala agtaptapayan. Isuro na payan ti anak na, agpalimos iti kagabagyan da. Nagdakil met gamin ti bagina, ngem ay nabados ka no aya. No aglam
na karaw-rawit, ngano ang trabaho ay nakasadsado. Agdaw-dawat latiyan mo na, di agsapol ti bukod na kwarta, ay nagpuskol itiro pa na, mananggon daway matgaming ti danga, di agnanayon nga daited da, tadungtong tuti pa nagkapsot da, iso nga agagagit kayo, masakang bayan ket sigurado. Nagmayat unay tibiyag na, taday tala at taptapaya, isuro na payan ti anak na, agpalimos ti kakabagian da, nagdakil met gamin ti baging na, ngem ay nabados ka no aya, no aglamot na karaw-rawit, ngem no ang trabaho ay nakasadsado. Agdaw-dawat latiyan mo na, di agsapol ti bukod na kwarta, ay nagpuskol itiro pa na, mananggon daway matgamin ti danga, di agnanayon na daited da, tadungteng kete pa nagkapsot da, iso nga agdagdaget kayo, masakabayan ket sigurado. Agdaw-dawat latiyan mo na, di agsapol ti bukod na kwarta, ay nagpuskol itiro pa na, mananggon daway matgamin ti danga, di agnanayon na daited da, tadungtong tuti pa nagkapsot da, iso nga agagagit kayo, masakbayan ket sigurado, iso nga agagagit kayo, masakbayan ket sigurado. Welcome to my vlog. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Gapu iti ayat na ken ka, isu aminen iti agubra, di na kayat mabanog ka, wenno agkalyo dagita ima, dungdung wen nakaunay-unay, panagayat na awan sarday, ited na amin na pagragsakam, ken amin apagimbagang. Awan ti anay, amariknam, puro nam ay magpaspasaram. Si Katerina itibiyag na, ing-inguten an-anadan na ka. Yeah! Ub-ubaen na, uray madam mga aglablaba. Agkay-kay ti paraangan da, nakakayot ket akas latek ka. Ub-ubaen na, subsubuan na numang manganda, uray numadamat luto na, nakabitin ni Jai likod na. Ub-ubaen na, isupay mang toothbrush ken kuana, no agdigos is-iswan na, no tumakiket ilwan na. Yeehaw! Very sweet na kasamsam it, imbag tadida payen kotonen, uray pa'y numapan agsakdo, uba-uba na ni bakit na. Aba
bakit na kabayatan ti panagdalos na. Siguro nung maturog da agtuttuon dalatan aduwa. Iha! Naidumdumatikin na sweet da iso asin mikat dat social media. Surdumot da ito'y Jennifer Miranda, hinyaramidan naman ti kanta. Iha! Bael na huray madama nga aglablaba, agkay ti paraangan da nakakayet ket akas latek ka. Bael na subsubuan na numang manganda, huray nung madamat luto na nakabitin ni jay likod na. Baen na isupay timang toothbrush ken kuana, no agdigos is iswan na, no tumakiket ilwan na. Ay una yan, basta mo lang unay deta nga kinasweeter ay ket kita nyo ba se tabaka no abuusan kayo apo. Alright, gapu iti ayat naken ka, isu aminen ti agubra, di na kayat mabannog ka, wenno agkaliyo dagita ima. Dumdumon na kaunay-unay, panagayat na awan sarday, hited na amin na pagragsakam, ken amin na pagimbagam. Awan anay amarikngam, puro nam ay mapaspasaram. Si Katerina itibiyag na, ing-ingutenan anadan na kaya. Bael na huray madama nga aglablaba, agkay ti paraangan da nakakayet ket akas latik ka. Baen na hisupay mang toothbrush ken kuana, no agdigos is iswan na, no tumakiket ilwan na. Siguro no maturog da agtuttuon dalatan adwa. Thank you. Nagbastos ka manugang, uskul ti rupam anda ikamang, awan respetom kin katugangam, isu adi kay agkatunusan. Aglalo no makigigyan kayo, rumbing na laing nga agadjas ka, tanu agdanton iti balay mo, arami denton ti kay kayat mo. No agkabaw ni katugangan na, pasaray matik ulan na, ikusay parparigaten na, no di makikita nilakay na. Ayaten ni katugangan, kas panagayat mo kini asawang, saan mo idaapas pasakitan, ay wanang idakin pagserbyan. Ano sa mi katugangam, daytat mayat pagsarmingan, madanon tumetiti tiyempo, ket mga sawa dagita anak mo, no anyati makikita da, isong tumet iti tuladen da, aging mula katinasaya at tapno agapit kay tikinaimban.
kabaw ni katugangan na, pasaray matikulan na, ikusay parparigatin na, no di makikita nilakay na. Ayatem ti katugangan, kas panagayat mo kini asawang, saan mo idaapas pasakitan, ay wanam idakin pagserbyam. Anusam ni katugangan, daytat mayat a pagsarmingan, madanong tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo, nuan yati makikita da, isong tumet iti tuladin da, agi mula kay tinasaya at tapno agapit katiki na imbang. Anusam ni katugangan, daytat mayat a pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo, nuan yati makikita da, isong tumet iti tuladin da, agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbang. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbang. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbang. Ngiit, 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 adungang ngursiit, nadanuman lenti, basing kawel, adadaman din, agpalapat ti papel, nalawang nga isem, naranyag arupa, para kagawad wino kapitan dayta. Insupsupot da, bagas kendelata, adapay noodles anayon na, adapay nakasubre, nga iip-ipit da, no iyawat da ilimlimed da. Na parabor, ken nasisimpet da, no kasta nga ka nagkakampanya, mapansin da amin, aming aka-aruba, agbalin aka-kabagyan da. Numaalagdan iti kay-kayat da, si kanton tay pagtalikodan da, di dapagan ano, di dakan am mo, tanalpasdan nga inaladay taboto. Ngiit, 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 adungang ngursiit, nadanuman lenti, basing kawel, adadaman din, agpalapad ti papel, nalawang nga isem, naranyag arupa, para kagawad wino kapitan dayta. Insupsupot da, bagas kendelata, adapay noodles anayon na, adapay nakasubre, nga inyip-ipit da, no iyawat da ilimlimed da. Na parabor, ken nasisimpet da, no kasta nga pa nagkakampanya, mapansin da amin, aming aka-aruba, agbalin aka-kabagyan da. Numaalagdan iti kay-kayat da, si kanton tay pagtalikodan da, di dapagan ano, di dakan am mo, tanalpasdan nga inaladay taboto. Numaalagdan iti kay-kayat da, si kanton tay pagtalikodan da, di dapagan ano, di dakan am mo, tanalpasdan nga inaladay taboto. Tanalpasdan nga inaladay taboto, tanalpasdan nga inaladay taboto.
Ni bakit mo asim mabawil? Kahit nasawan nagatil da ito yapo. Ni bakit mo adamanin lalaki na ayagat turong agdudumat papapanan na di agtali na di tauneg ti balayo kanayon arungwar mapan makisinsinara ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gating saan pulos amap-mapnek ipakat na lata di kinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na nang minsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare iti ina nagpasyaran pati ka aruba di nan pinakawan aw-awagan da sausawan kano ng bayan ay ni bakit mo alalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudkod agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada di bakit mo adamanin lalaki na ayagat turong agdudumat papapanan na di agtali na di tauneg ti balayo kanayon arungwar mapan makisinsinara ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gatel saan pulos amap-mapnek ipakat na lata di kinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na nga minsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare iti ina nagpasyaran pati ka aruba di nan pinakawan aw-awagan da sausawan kano ng bayan ay ni bakit mo halalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudkud agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada kanayong nga agpakudkud agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada Yahoo! Tilapia titakdang. Ala may kain kakabsat, tagbuya kayo gat sapay kumatay subscribe yun ito YouTube channel ko, agyaman na kapo. Umay kan manong ta intadjay karayan, inta agtiliw, tilapia titakdang, adang nadalus, adamet na samek, no igganam permia,
kumkumleg. Tilapia titakdang adda tapingarna, di mun banliitan nalaka matukmaan. No aprosam sunggar ti kaliskisnan, uray lang agkulipagpag no magamatanda. Tilapia titakdang permiti imas na, ket magusgustuan kilawen ti kalalakyan. Aldawen no rabii ay nakaungar lata, nung makarik na lumned tumpaw tay sipit na. Tilapia titakdang agdudumat langana, adda nabaked addamet nalukmeg, addamet basit akurkuriripit. No maraman ang makadanon ka sadyay langit. Ulitek manan. Umay kan manong taing tadyay karayan, inta agtiliw tilapia titakdang, adda nadalus addamet nasamek. No igganam permia kumkumleg. Tilapia titakdang adda tapingarna, di mun banliitan nalaka amatukmaan. No aprosam sunggar ti kaliskis na, uray lang agkulipagpag no magamatanda. Tilapia titakdang permiti imas na, ket magusgustuan kilawen ti kalalakyan. Aldawen no rabii ay nakaungar lata, no makarik na lumned tumpaw tay sipit na. Tilapia titakdang agdudumat langana, adda nabaked addamet nalukmeg, addamet basit akurkuriripit. No maraman ang makadanon ka sadyay langit. No matukmaam kukwamon awan mintis. Ayan, tilapia titakdang agiyaman at mananaapo kadagiti na ayat ngagbuy-buya.